Kolega Pavlović, izvolite. Hvala. I ova strategija kao i prethodne zasnivaju se na fiksnom kursu. Treba uočiti da nijedna od značajnih privreda u svetu nema fiksni kurs. Ne primenjuje ni Evropska centralna banka, ni Amerika, ni Japan, ni Kina, ni Indija, ni Britanija, niko. Apsolutno niko. Postoje dve mogućnosti. Jedna je da smo mi značajno pametniji od njih, svih zajedno. A druga mogućnost je da fiksni kurs ima takve skrivene rizike i takve tekuće štetne posledice, da u stvari donosi više štete nego koristi. Ovde kod nas, naročito je bitan kod plata, penzija, zaduživanja u odnosu na BDP i slično, na strani plata i penzija daje previsoke iznose u evrima i time zapravo smanjuje konkurentnost domaće privrede i smanjuje konkurentnost, privlačnost za strano ulaganja. A kod duga je stvar u sledećem. U BDP-u koji se preračunava iz dinara, naravno u evre, na 31.12. neke godine, uračunava se u pozitivno i inflacija. Te realni rast plus inflacija se prikazuje kao rast BDP-a i otuda zaduživanje u apsolutnim iznosima izgleda kao da je manje i manje. Gde je problem? Osim ovog tekućeg gde se uništava svaka mogućnost izvozno orijentisane privrede, osim one koja je dobila izuzetne subvencije pogodnosti prilikom započinjanja svojih poslova u Srbiji, to su uglavnom strane kompanije. Nisu normirane da moraju biti strane, ali su strane u realnoj realizaciji. Gde vam je problem tu? U onom trenutku kada ne bude mogo više da se, pored tekućih problema, gde je mnogo bolje nešto uvesti nego proizvesti u Srbiji. Problem je u tome što kad ne bude mogo da se brani fiksni kurs, moraće da se posegne za deviznim rezervama. Masivno će morati da se potegne za deviznim rezervama. One se trenutno ne vide kao pad. Ovde, na današnji dan, kada mi govorimo, to je nešto preko 25 milijardi neto deviznih rezervi, zbog toga što se u te neto rezerve računaju i obe obveznice koje smo prodali za 2,9 milijardi. Da toga nema, već bi se videlo da je krenuo pad deviznih rezervi, a problem je u sledećem: smanjeni priliv stranih direktnih investicija sa povećanim odnošenjem deviza iz Srbije, po osnovu neto dobiti, po osnovu nekih zatvaranja pogona i prosto neće više da rade u Srbiji, idu negde drugde. Doćemo u poziciju da ove godine vrlo lako može da se dogodi da nam je ono što se iznosi iz zemlje u milijardama evra više od ukupnog nivoa stranih direktnih investicija. To znači da nam čitav spoljno-trgovinski deficit, zašto su nam potrebne devize, da bismo ih izmirili, pada na doznake. A on će biti bitno veći od doznaka, možda čak skoro duplo veći od doznaka. I dolazimo u situaciju da će to morati da se izmiruje naglo iz deviznih rezervi, da biste branili fiksni kurs. Kada se to dogodi, doći će do potpunog makroekonomskog poremećaja svih rejtinga Srbije. I to nije isključeno da nam se dogodi krajem godine. Uopšte, dakle, tu negde januar, kad stignu rezultati koliko je šta izašlo, ali negde do kraja godine možemo već ove godine da uđemo u vrlo, vrlo velike probleme. Onog trenutka kada ne može više da se brani fiksni kurs, u tom danu zaduživanje neće biti 44%, nego 78%. U dan kada otkliza kurs za razliku između inflacije u Srbiji na akumuliranoj dužini od 12 godina u odnosu na akumuliranu inflaciju u eurozoni.
Kada to otklizna, onda ćemo dobiti 60% devalviranje dinara i u svim proračunima će jedanputa sve izgledati mnogo problematičnije nego što je to danas. Što se tiče ovih ad hoc 600 miliona, problem je tu višestruki, naime, kako god da se prepakuje u budžetu to, dokle god budžet ima deficit, pa stvara novu obavezu budžeta od 600 miliona, to je suštinski zaduživanje. Kako god vi ga sad tekuće prikazujete, rezerve sa ove pozicije, sa one pozicije, ali realno dokle god imamo deficit, da imate novih 600 miliona evra obaveza, u suštini to ide na teret zaduživanja. Problem je u tome što je to, dakle ja mislim da treba iznalaziti mogućnosti da se pomogne našim penzionerima i ljudima koji stvarno žive za vrlo, vrlo skromnim primanjima, čak i jednokratno. Razumem da se time ne ulazi u problem MMF-a i njihovih proporcija koliko može biti ukupno za plate i penzije odnosno na BDP, jer u jednokratnom davanju to je u redu i razumem da takva davanja ne utiču bitno na inflaciju. Zato što kad nekome ko nema puno para, kad mu date, on plati račun. U ogromnoj meri plati račune, ono nešto malo što mu ostane da kupi neku čokoladu za unuče, 20% inače ide kroz PDV nazad u budžet, tako da je realni pritisak inflatorni od tih 600 miliona možda 1/6, ako je uopšte i 1/6. Ali to onda treba raditi u jednom drugom modelu gde bi se država, kad se već zadužila kod Narodne banke Srbije, što je naravno nama zabranjeno, ali svim ovim drugim državama koje nemaju fiksni kurs nije zabranjeno. Dakle, da se zaduži kod Narodne banke Srbije na dugogodišnje 30-godišnje dinarske obveznice sa malim kamatama 0,5% i praktično onda ne opterećujete buduće generacije. Dobijete isti efekat koji hoćete i ovde, taj efekat će inače uticati u izvesnoj meri i na rast BDP-a, svakako, ali to nije dobro zato što je reč, u suštinski je reč o komercijalnom zaduživanju i opterećivanju nekih budućih potreba novog zaduživanja da bi se ti dugovi vratili. Na ovaj način bi se to postigli isti efekti, potpuno isti efekti, bez ikakvog realnog opterećenja, jer je na 30 godina sa niskim kamatama suštinski kad dođe na naplatu ta obveznica neće opteretiti nikakve buduće generacije u realnom odnosu. Tako da je strategija i uopšte cela politika je jasna, predlaže nam se isto ono što je bilo i do sada, masivno zaduživanje koje se prikriva fiksnim kursom, a na drugoj strani imamo ovo pitanje kako se to troši, ali to nije za ministarstvo, mislim, za ministarstvo finansija, neko drugi zaključuje te ugovore. I na taj način se pokušava velikim investicijama koje su dobrodošle, država i treba značajno da investira, samo efikasnije koristeći sredstva i na drugi način iz primarne emisije da radi veliki broj infrastrukturnih projekata, ne komercijalnim zaduživanjem. Nudi nam se isto kao da to isto već danas ne daje vrlo problematične rezultate. Mi se često hvalimo stopama od 3% rasta BDP-a zato što se poredimo sa najgorim delom sveta. Ne postoji ni jedan deo u svetu koji tako loše napreduje kao što napreduju države Evropske unije. Svi drugi idu mnogo većim stopama, a što se Srbije tiče, svaki rast ispod 5% je zapravo nezadovoljavajući ili nedovoljno dobar, a realno bi bilo da možemo 10 godina da idemo 6 do 7% godišnje sa jednim boljim upravljanjem cele stvari. Tako da je to problem ovog koncepta koji je u suštini mogo bi da bude i copy-paste, s tim što bi se menjali ovi na kraju investicioni projekti o kojima se govori iz prethodnog perioda, to je uvek jedno te isto. Hvala.